in 50 million on a sentino, or for me, I'm good now, if you sit down. If you say, yeah, the blog papa, this is meant to according. Sabaya Otra, Uno Wonder. There are a lot of estates, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air Prugu. At the end, Yejina, and I said, and Yama Kotote, and Modinibum at the Mount Sawota, and when you Yamisha and Winsha, a bear. Yamisha, our fan number the was and any home for a deal, also a home estate and blog factory. After to be Ebia wa manone o Ghana open prota to prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu nti ye free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech Mase tech heya tech area heya na wo brania mo bia bon so da form afen so what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skama agusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia na hwe on workers no bia bo adwuma no Ubana ma order so for me 20,000 of blocks. Ye calculate near the home boama. Utia to accounts me. Ni a show 2 weeks, 1 week, 1 month. It depended orders on your work. Every crowd of no try in order be anywhere. Any amount bear 3-4 days. You better out blog no. Yet ni na go casting, yet ya kugu proton so. Afi wa po bi a wo gidi say. O mere say guso keke. Na ya hu video di a kire wo. Afi won say indeed, wo do ho abokupa. In fact, so travel no gusu wiempo near the corner of GD, it meet natural down plan. Ya says if you type I open the amount because and then the papa and one na near no point ye. Uyo juma ye nibi, upe fie mu ahan e de adujuma, udi be hospital, wo de fa workers akotenem, oba be si eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi. Efe nso wo fie ni bi person nkofo me han, uni ba bi de fa fabra, ye bo ho de hudo de ma, ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama, open dan han, singing room self contained. Dobro the time be a open bia na be see your home estate for so you be do any and we would have because we are from home, so we believe home. Brefie na bra be do any brefie be bosses brefie be transas brefie e behind na wo ube ye hia the number de guasie no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dampa amodin gum e man blog papa servicement akom Usaya ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsa wo so makra ba ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simapɛ na wo hunu sɛ wo pɛ baabi pa wo pɛ difo bi de wo ho akɔbata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so so na eni giseme wo mni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama waduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe baabi akompa ebode a ejape krum ene ewo se woko eni giseme wo mni se bosumi bia wo ye all 91 ti baabi a wo hwe bia wetima prepare na wa baabi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho
baby a me wa olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo mama na be ju nsem me hewura mu baby na de beda ahoto be dia baby a wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda enye chinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese ye amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anamo some wo for many abre. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfo nso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfo nso ohia no kra. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kra me yebɔ ne me hia no kra. Boa me na ye nka no kra wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa dwe ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bia ma na oka afon che no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, awurade nsanim. Na da bia meka twem se mu ni asofo na chi. De ani abeko. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate. Make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada. Na ebe ye dedede. Mu host Diane ena me dey frem. Say young fast the PSA Emma or boy dear no so man dom I can say oh minumi no so much dear for son way moi ye you know she I be can't channel down to say thank you Yahweh thank you Yahweh and ya home fake and ye sika and your position and ye bibia me I can da and another room Sebi son sebi nyado usika wo no say ka papa nya no wa ka wo die sebi o baby an kwada mi wo na daro ma dana se baby a wo bia yat na se de Koowaa dwumadie na bro if it's a prayer ecosystem no wotwe ebebo me di Diane eduhine but then yem pass that Emma ya boafo a abribia no won ejebre na wo motabi wo musika twitwidi e de so yasnen Emma ye di Koowaa dwumadie bro as that enkoma odifo na na yebo a o jape pro papa say we dey shebia na adwunu kan no fa ne bre no obesane ya de sanso e na mobrowa enyanka ekrafo wo mu ni bi nyina no wo mo be down no e wo jape pro na obedi bia mo bi edi ahya mo bi ahye aho so akoma atom yem wo mo be feel say the boni be can you feel loved what am I saying they feel so much love it's in the shower that to make na for jape pro want me pa na ho atofo no e na eda screen so no ofa na one no atwetwe nkomo baby a wo bia se se fata se e wo se oba ho na ono be dinkita wo bia obeba na wa ba beye wo mu ama wo so akoma etimi ato yem anope ya dey say ma home estate and block factory wo say open blocks e dey still dan ya be dan wo mu wo be ma wo dudu bia open no empo se dudu no bro de wo mo twa egu ho no so a wo be ma wo da net se wo mo twa de aka ho na wa ba be pa na de kodi dwuma bia wo be say wo di eji opa asase a the pacho one be ma obi open dan rent open dan ato efim any idea it's all about home estate and block factory. They are ever ready to to provide a land or probably an apartment for you to live in. I want to know wakoma a bit me ato yem one more check kwa okuma say Atinga Junction one more any KUMAWOOD TV and a order about them. So when you place a call and talk to them, they will support you. One better payments plan amount wa bra usika and so send a beya was no better channel home haro na when your baby and so edi witi edi so and one more cry mu and na yedi jumedi brown. You should be live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV so your when you subscribe to your channel here wadaroma subscribe fama me send ye be ya yet na say edwumade nyina no when sa ebeka bi na won no wo de what I say also akomati mi ato yem madam me twa me ho aba me ba ye beto aso stay with us.
odiifo ene ye odiifo odiifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem sima pe na wo hunu se upe baabi pa upe odiifo bi de wo ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kure hawo ohwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie apana basa so so na eni gise me wom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko eni gise me wom ni se bosumi bia o ye all 91 ti bia wo hye bia wetima aba yetwa so Koowaa ena ohye no na ma mention cry quickly na fe no yentwa djumadie no eso enemy crash sama me de ma anope ene se mpany for say humble so and I say boni say humble. I urge you to be humble wherever that you are. Dear we be a modremo wa really be PM and now for fany mess say bro say o bro say o why dey say o be pejao sabi so o ma ho so ana so ma ho so a o say o bro say enti be PM awade no mesre say o yere bro say ma okuno wadaro ma e won say na yetire na so o so bro say ma oba na oba ni bedo amweni age and now for fany sabi so o bro say no chese sabi ni so me kan wajimi unjimi ye nemu no o be say enam for fa no eye fefefe eye dedede the mesre say wherever that you are, whatever that you're doing, bro say send a bear or body on a sono a baby. Sometimes it do maybe you need to, be a little up, but in all, do it nicely and let the word humble lead you wherever that you will go. And then me crash some man of pay, if I say, me the mom, and you say, obey the side, Eddie, mammy, if you say, oh, bro, yeah. If we pay and we burn on say, well, yeah, Juma, be recommended and just recommendation. No, guy, we don't need Juma or burn on say, I don't send you obey, no. In fact, what are you waiting for? Was a girl, say, send a bear, open a very sweet recommendation from people so that your life will be so beautiful. Bishop Patrick. Yeah, good, Diane. Abraboko Boko, the Doba, dear, I say. Osofo bi hwe ye friend Reverend Samuel Jamfi wone ono ana de nyina ne nua bema eye chairman 1 oye kadila ewo swamrana about wo sai awrade nyankopon hyirom eno no mfrefo so hwe dwumadi ni pa ye mpedane nsra wo ndi chairman 1 wone Reverend Samuel Jamfi nyame onhyiram man ne sani picture hwe nanim duro pa na nso ofre me abotre ne ade no utimi ze nyame ahyira no awrade onya ne kase ya no pase nya tenasia atitifo hwe ye edoso nti ebeda wo munyina ase se da wo mugimre na omde hwe ye especially Ebenezer Adakwa Yadom ofada wone sofu chief unu abema omobo adwuma esa hanso na Reverend Dr. Owusu Empa prophet ono nso so hwe ya no pe Awurade Nyankopon onhyira no na adofo eka ho nyina Mr. Yebu Akofi Job ene atum bishop Otiapo isi di adwuma na start ba de enche yebetete nenka Awurade Nyankopon wonhyira wo nyina da ye be kokora no enne na demonstration kesi a etia agrada asuban a emfa ne nkonkwa gie mu no ekoso amene okasa ahomachi ma ye course and we na ma elite kakra nse dom ne bebere frame ntini e mom location na so munyina akwa hia ate so mkwatwimo mu media ko we starting 6:30 ya 7 ya starting nom de akodu tudu police central hono na ya da mi free ha mi travel ko na ma sa da me ho aba me no ma kan se so mo contempt no me be gensi mitan ado mo mfrɛ phone so na me so me dia me won me to mane ansa na maduru ti dwumadie no ekoso to mo mfiri kofo dia no wan no mfrɛ nyina ye ba ama bibia akotote e dia maye da ya ye ko no Awurade Nyankopɔn wonhyira maame ene papa maame te o mo nka che na wonhyira mini akwasi adamfu a ma ne ho ye pa abelwa ene aza agrozu unim se be 2 weeks ni on time nka aza agro oh me dia na dam ene yare me ja okay enye yare ni okay ana mama bebre o me da so afrem ko ku me ho nya na mama me dia ma no the bia we want to hear I say it's a voice ade man fa ade chana ma basa okay what dia ka ho ye program go the first thing no
Ote pale ni ma unse mo pale yeah. Awurade enhyira obi a na awurade enhyira so da ne da nyina se ye ba na waba udi dwuma na ontanya host aya na spirit na dum yeah me mano ya na yehu se sole ye nti obetimi so sa wa boy adwuma boy adwuma sa pepe obende abasa na radio man so adu radio pasha kaba ante ma joso bibia boko ye danya mi ase mo she gucci kama asemu kikri yaba oba de adom ntini ase nti se jura e ko na yeye na egusu ho ade chiensroma na ne humo bro ne na adom na abre nyina hwe so sede de bia de kai dia ko ne aba nso ade ma wonya asem da umfa ka mu obi anase umfa ka ngo shewure mu nya asem no chese Erade ayade ano pe mo mu hye nyina Erade nhyira mo me papa Reverend Dr. Martin ko akufojo na ho ye de oba de ado papa ho ye ne guy name ne de Atians wa ka busua no ho de say no ye yi ni free mu enye yi ba me say no because onso auntie or kiti ti no mfe na Atians yeah yes or cute radio crowd when I'm channel wow na rezo do sitie na wa bin sa na be won I know too cute tia kete oh and yere so yanyum tuni wa wa bin onna ni ene so poku bo sunsume ni hia wo se oh and ya fa ne brebe when ne kasa na fa ne brebe so and mama ye chiao Erade nhyira no pa George ya me dey oh ya me dey papa wow me de ne beba fane brebe because you me me dey yeah ai fane brebe eno mere nso hwe o UK George ma me nso wa mono ne wo hye Luther ene efuadu o ma badada efuadu di echese message ni di de ba ne so de ba Erade nhyira ne pa me wo fatufu nso Anwuraga junction ofori krum ofa ye chia no odwuma efu nyina asem obo mu nyina na mo hwe mo bo nyina na mo hwe Erade nhyira efu nyina ante ye nwura stories ye nwremo because all right asem o ye said that story na yanti asem fofra na enye krom ha na ebutu na yaba ne so de na chese na yaba me so that subscribe to your channel is send e be ya afofro so ebenya bi na omo hwe like your page no na wa share I beg you share for us right share that's the part that really matters to me a lot so share for us na just bibia enkonkan emfa emayinyina first story making headlines on today's Koowaa Show and it said abeto just say yan kasa yan papa ye nana ya die nyina ye obidum bi eye nana akwesi bosompra eye goso mahene ni yuma pa odie eni chese senia o ma goso mahino aye kra behwe ni adeade no ya award no na de shimama mumenko ni hwe video na yembra stay with us we'll be back injustice nyame onhyiramo ewo na mu hwehwemu amaba ba ye na kro no susu hu sa hwehwemu amaba ye no sabe ne sika bi na me de bremo ena maba ye sa hwehwemu obi agitum se enkyene na ka atwen se to da bi ankyene kanfo ho ni am tunu sa me buy my boy tuma 13 years ni 99.1 enti sa mo bo me abaso a me fata sa mo bo me na mpokura abaso bo de na ba na ya na bi no ba wo mo de doctor eh doctor na odi ko hia achi waterfo a no prayerful it is anywhere ni mo no de me de mesere mo mpe ya doctor sembia na afa ko hia achi waterfo ave kai na abesi hoyi aka wo mo mekwa akoyi o masi very ni mu bia o hwe de ne ko ye ya e kire adwuma e forma maye data mu amagina sekan ya me de do obi afikira afu ene ho abose bode mabotra me wo ni nyina ne agya de ho ato no so na so do ho to no so a si adunya ba bia boa me be wie ni aka asumbi no ena nyen se kro no ne mu afosa o kro no ne mu nya afosa farasi fo ko ma
Womo won say Israel parasifo. Nanso so nya abotre. Nse wo wa abotre. Ye pagya ne san. Adishie FM 99.1. Nanso wie mu atwebie saa se me da ya nanso wie aba. Ye fa hawo mu. Nanso wo nyame ade ho atom so no. Minim se o mama ni mu aseda. Na na ke mba bi ya madwuma 99.1 akonwa mu na mdi dwan ko okofo dia me ya madwuma ana nyame na ase bra na ba ya odwuma nse aja wo ba hwa me na dwumadi no a me sori ahomachi na mfren sa papa na ye di dwumadi so ma nsuo to a ba hwa ya mdo akonya bema nse wona asoma me nti mama ni mu waseda na so mama ni mu waseda hwase de wie matia ebeja no so ase se me kasa otie mene Adishie FM 99.1 nyanso wie mu atwebie saa se me da ya na so wie aba ye fa hawo mu nyanso wo nyame ade ho atom so no minim se o mama ni mu aseda na na ke mba bi ya madwuma 99.1 ayan awurade nyankopɔn nhyira prince otumfo setutu na oyihia ne betwani na akwasi bosompra a oyɛ go so manhene nim sɛ go so manhene position ɔwɔ no wahemfie emu oduriye na yɛ ntrasewa yɛmfa mawo otumfo bodwa kɛsie bia yɛ bɛkyɛ nsanfo wɔ ase ama ɔpemso mpo atim asepu bia ensi na akwasi baafo bosompra so a ɔpemso ɔnye ɛsɛ ɔgyini di yie paa anya wo de no to nkyɛn na wabɔ awura go so a ya na yɛ me yasensɛm bi sei no ya me mpɛwo nkomodie because wayɛ me kurom manhene nti nea wonnim no nim ne ban ne bɛka sɛ ebia wɔyɛ me kurom hene nti na ɛbɛma waka nea wokan na wei deɛ kɔfoɔ pie afiri nkyɛn ayɛ nhwehwɛmu ahemfo bebrebe nyinaa ɔmo kyekye awɔ so na wɔ baabia ne baabia ebi ɛkora betumi aka sɛ ɔno mpo ɛna agye ne deɛ kane saa awɔd wei a nyame pene so a on the 6th next month ɛna kunsu hene ɛnso so ɛnsa bɛka ne deɛ for movie industry ni ade ono so de akɔpagya ne kurom no ɔmbɛfa so no ɔmde bia mantina na badu nyame onhyira no na goso mahene awurade ɔntre na hyem papa yi bedi akonya mekae na nipa bebre solitia nipa bebre wɔ kasa twitwire bi ma no sɛ wontimi mmoa makuro no entumpɔn in fact yemu bi kura ne yɛ ka ho yɛn heda nyada ne saa because of abakɔsɛm a yɛte fa ne ho na papa ne betena akonya so approve wrong de akyire nipa sɛ menhwɛ nipa anim na mfa mu naten etomre bi so nya ne a wote fa nipa nyina ho na wo sɛ wogina so conclude ndi confirm awurade asɛm sɛ ɔkwasia na ɔte asɛm a obua ansa na watiem nipa bi a obua asɛm ansa na wati no ɛyɛ niwo de ma saa nipa korɔ nti gofo bebre 18:13 proverbs nkofo bebre bua no asɛm sɛ ontim mabua go so kuru no ansa na yɛde ne besi akonya so kura mo hunu sɛ watumi ayɛ na in fact ɛno koduru go so niema na eni go so nam na akwasi baafo bosom pra so a go so nsa aka bie no ɛbɛyɛ asefem sɛm ama ya wotu kon akɔkyɛ koda aba na ɔbɛte sɛ saa niema na wɔ go so a ɛbɛgye ne nsɛm ɛno kɔ go so ya prepare baabi ma sojafoɔ ɛno kɔ go so a fire service for immigration for etima ba go so ɛno kɔ go so a passport office aba go so ɛno kɔ go so a hospital kyese wohwɛ niema bi a ne yɛ nibi nursing training na yɛ nibi ni nyina yɛ na akwasi baafo bosompra na brɛ so etima kɔtwe saa niema we nyina ba ana yɛ de bibi ato nkyɛn kura obi onim bi bia nim sɛ kura sika wɔ so pa ba ko yɛ Kenya se number 1 number 2 obi anim sɛ kura so pa wɔ hɔ ɛyɛ emem unim sɛ yɛ wɔ kyerɛnso mu nyinaa wɔ ahafo ɛbɛn a ka kura ni wodini ɛkyɛ me kurom go so nanso na akwasi baafo bosompra de ne nimdeɛ na ne yɛden ɛka ne MP ho ɛyɛ bobie ɛtimi fight ɛma bra yɛ pre ahafo region no ɛtimi kosi go so edi adanse papa na dwuma so a ɔbɔ ana yɛ asefem sɛm wɔ mu kra na ɛnwanwa ne sɛ na akwasi baafo bosompra ne hunu sɛ umfikyire afura bozo no asɔre ahomakye de sekan abegyina hɔ na obi apie kɔto nsu agu no bozo abɛka sɛ na abɛdo yɛ mfikyire o ne ɔwada bia nya ne mogye twi begyina hɔ ano asɔ hɔ bɔkɔ no wɔkɔ
so ogata mu na aye fi ono akogina mu o start so otim na obi ko boss matena mo na aba award no mu nyina agi twi bape no okọ we chire leadership by example kwan yo faso oyo ohiri bia wa chiwade ani abone fosam na treni mu ana wadwa etim edu nipa bia wudi hene na onam treni kwa so die no wadwa ne mu yeduru na etim obi a first na nke ebebo na tenase na bi botutu ohu ebi fotontonsa ho hima me kora na ochiri ne pare so mu ye free on fa tontonsa bom kosro untimi ni hene da anke ente ase ne ade enne saafo yi nyina timi kokochi ase mo piaf na wabo adwuma de a ya me senso mani tiri mu nya ne de na se de obi tie kira watima hunu de award abre no on ton koso saa because mfi aka na nim no na doso edoma kuro no nkoso nyina ne naso na ne yema nkoso nko na nim ne yemu bidi adanse a yanim ankogu ase se de oguso pagya kuro no a oma awurade mfa ne so nya sa na da chimpo so oni wo ne yabobɔ nananum abakɔ amenim si yebo ne din a nipa be so akonya so na ya ne munyam hya ama no na ma de se de etwa to so mfa ne na nsi fom na go so kwan no etan me ka bibia adanyan me de uko mikromba na tinam kase yankwa wonko na enso nkasa de kwan iti nke sima dan ya cha yetu a wasi ekura ye ka na nke waduru na enso kwan na yetan a ho nso so do otumfo ahemfo akase nyina wo otumfo PRO ayetapa man ne kwan so bazaza oti ase kunzuma hene media minim ana omuntimi nka wonsem media minim tina mesra na nanom se o ma fan se yo man pi ne o ma yinum adwuma to mo ana nanom form na nsi form se so musimi lobo bo mo pressure oti ase se don on se politicians na so aye drama na nanom respect ko ma dia to akone ese na no go so ma hene ne ko fa ye de twa nua ibi na o twa abo na ye de ye kwan bi no ye da de go so hospital na ho ye ne tan no digu wa se ho be kama kakra odi ase ntie be sere omo se omu ntua na mo makuro ne kwa so enya fe na ahemfo ne wodo a omo bo adwumento omo so mo a omo na omo ni mmra nyamra bibia enkoto te mfama dan ohini bia hu ti se jata mu bomu na de oyi na bufu na onipa bia oyi ohina bufuo no oyo ne kra bone o kra na oyo ne bone enti politicians ni hunu se sa ya na omo ne mo kwanya na omo ka mu mfi na mo je wo mahi no mo kra na mo ya ne bone go nkwansa so nhira ni busuefo da wa ma ni kuro nkoso wa ma ni kuro ntumpo no ogunza bi ebegu ogu tiri so de basa o kra na ade ya ne bone ti mesre omkono mko ya kwan na aka ni nyina efiri kunsu ko nyina menye ye kwan no ne ntimi nya fe na nhye awurade din animonyam dida ma tia go so ma hene ne yire ne bona chi do ba animonyam fo tenten gram bi no aboni kuna chi do ma animonyam a wonya nyina mehunu ne sa abanyam nhya no ma tia wo hene yire ma siasie edun so ame per 6 woni ni kunu so jo ma word eno de ben min intimeto afa ho makota mo chi ama na yefe na me nhira mo nyina. Great. All right then. And yeah, quite streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. So yeah, live and to subscribe to our channel. You like the page, you comment section no. What the messages for her? You be kind Eddie amount. So and the WhatsApp line to screen as well. What the message for her? You be kind in our you be real Jumedian as in latter part of the show no. Now you be telephone lines no Eddie amount. Now also what me are contributing via stories that you did bro and pay show you so lots of messages already, lots of greetings coming to us from Ifo. They say good morning, my darling Diane and your crew. Good morning to you. Ifwa. I have this from Ifo that say please kindly share. Great. Please, Bishop, what time will you go to Accra? Obey answer Eddie Amon say you post show now. Now hope you or call. This one from George Mami. They say good morning Diane and your crew. Good morning my dear. Bonjour Jolie Diane. Bonjour Monsieur is from our French brother. How are you? I always think I meet make her French and can make her crap. Then so mean to me and come back with creme say greetings. This one says bonjour radio man. Bonjour offer. Nina no if you French brother no eho. Abigail says that good morning family. Good morning to you. I'm Uncle Boss. If you're watching us, drop your message now. Men can wait them by. So I'm waiting for your message as well. All right, second story making headlines on today's show. Enra ebeto jam fa say starting na watch na no. And ebeto just a brand friend Kofi Adoma won ya. Odiri Juma e wo Angel TV. We san so eye Kofi TV no. Odi na woda
na sebi so sebi nyaado nere miracle echo pay no surprise visit Angel TV ho na okope ni surprise visit no nam so ma eja ni kunu Kofi Adoma wonwani shower praises on her it is say braboni bia ono Kofi Adoma no why boy giant so ni nyina mu no ba no odo no nti oyesa no mani na ro da so te no ho ni adia say confessions upon confessions and all that na sebi so sebi nyaado Kofi Adoma oyesa no mani na ewiye na social media for eso no hu se ku a omo say na Kofi pa sebi so we okay dey bipolar we nya bia na ade na sebi o say we have a pay surprise visitor is that the time or was it a time for you to say no man say na Kofi a thank you yeah me nyankopon show we nyina de ma nyina da super much me odomo so ni ajaje want me akoye we nyina wa bon national television so and na oba bi say to be the man in the palm now I don't am so if you are sure nigga so afa no ho anche no and right e be any story or how no so no what can be e de ache Adoma woni say hey now says I now so ti on say what dey buy e dey we find the way now wa cover ne fe me dey buy out everyone no see ho amanfo abashi Kofi Adoma na ababa wa your friend is na ya breakfast ono so say there be once now the question no sebi o anytime so no so abetu to be the more than e dey ama wo mo e bashi Kofi Adoma wanwani no yan kwani ko ti maami ya breakfast na emra so yeah mo fa she high here yeah mo fantra jagwam na mo petra sakudan bi entinam yeah mo pe cream enfanya mo pimples no why na mo nim na ho smooth wona ma bi sa ma me obeka papa suba ya tro enso gusote ho wona mo ya bi sa osofo ase wan kasa kura kwa fa so wo ya chekere asa kuruma tro bia ne ebo adam say ebo adam kasa bahat. If you don't know what you're talking about, shut up. Why? Ya kwanitum unim di okeka traso unim ni pa kasa bad. Then on social media programmer 2x4 you feel you have self-esteem, you are better off. Sa omo awu eni kunu no omo so omo nya den ye omo de can say everybody has a story. If you cannot tell your own, keep quiet and be that hypocrite in that corner. Everybody has one. Learn to tell your story. No bin fanya nyansade. O bin fensua bi papa wom. Na ye moa ye ho ne yen ka no kura ndi no kura. Ti na mpanyifo nka no kura nkyere. Yin na ye pentro ye kata ne maso. Ye bram so. Entimi nni no kura man. Na ye bre. If you are able to open up and tell the truth when the truth is needed, this country will move forward. My dream. Yeah, mo fan share high here. Yeah, mo fan tra jagwam. Na mo petra sakudan bi entinam. Yeah, mo pe cream enfanya mo pimples no. Why? Na mo nim na ho smooth. Wona ma bi sa ma me. Obeka papa suba ya tro. Enso gusote ho wona mo ya bisa osofo ase wan kasa kura kwa fa so wo ya chekere asa kuruma toro bia ne ebo adam say ebo adam kasa bahat. If you don't know what you're talking about, shut up. Why? Ya kwanitum unim di okeka traso unim ni pa kasa bad. Then on social media programmer 2x4 you feel you have self-esteem, you are better off. Sa omo awu eni kunu no omo so omo nya den ye omo de can say everybody has a story. If you cannot tell your own, keep quiet and be that hypocrite in that corner. Everybody has one. Learn to tell your story. No bin fanya nyansade obi mfensua bi papa wom na ye moa ye ho ne yen ka no kura ndi no kura ti na mpanyifo nka no kura nkyere yin na ye pentro ye kata ne maso ye bram so
and to me no cry mine. If you are able to open up and tell the truth when the truth is needed, this country will move. Trust me, I'm not for you this time. I'm not for you this time. What are you talking about? Oh, please. Bishop, I'm in Jama. I'm running on coupons. I have no. Yeah, now, onion the cashier. Now, I'm into the one of pay. Baby, why you made no respect to Ukraine on tongue connect. So, when I had the NSA and so now, Timmy Kanchan and Cappy. Cabot Macachi could visit. You were hint as him. O can't be who and she had you my ye ninty, Choco. Kufia can any pay dinner temoa. Who a foot will say, the Ghana for your son Macabia a year, Munchaso. None can your right place also can not but or the show be soon crying. Say, I was on Comoye. Kufiniba say, oh, Joa, the Anano Mano, at the same time, Ghana for those who don't in Tinakani Akaya. And how ye dear. Ube sheni pebu for maka more at the Etiago Vidabia Mikase. When you are someone called for could be mount me the problem, bro. Go be a Rabason and I have for the Abia Bessa Konatikofi. Yeah. Did there be a Kofiasam in Jamuda? Yeah. There am cousin Yansania or Donny and Asamba ones so who quite about funny solution. Look at Niano in an armor bro Kunuya. Ah, what castle? I also could ever be a summer dolly free. No, a patch oh dear, because. So a patch on environment, do not turn a young castle. And bravo. And when him some penny for credit to that time, respect more we invite to they are all saying is a coffee, fasten or win here, and I still our for the me, Zankan Yamanam go for so cannot a young common cassette castle. Yes. Now, I said, I class now was one castle. A young cassette castle, when him say, Nifran be by any word, ya more about Bontino. Minute. Metiasia said you was a dominant who. So dome do bana nim se nye we abeka na be do se twaso no obusa mi twaso mi de munim ne na wo de aka tiso nipa nyina aka omuso wo we omode ka won to omase a men kasa Ghana fo etoda bia ne ye bodam Ghana fo etoda bia ne ye bodam mi wan so kokuti aye na dwuma ye Ghana ni Ghana fo etoda bia ne ye bodam ne awo ko ama no ye Ghana ni etoda bia ye bodam wo mu ye Ghana ni to se Ghana fo binom. But what you see, a toda beer, now you are bodam dear, and your woman, a damn no quaso nana muntina, as some it is out to mean can could room. The Oko be an animal. When it probably a Oko be an animal. Actually, no. Benya ni munyam. Esne the ordinary touch him a defer. Esne power didn't touch him a defer. Proverbs 28. It began of 1 year, but I'm the Benyan Munamacha, wow, defer Uniana Bradia or Yan, and ye. My catch will probably also be a TV presenter. Ube TV movie star, ube nyum tunia, and go forward is so ye nyamio. Udi a chakrasa, adia bia yade atutu nyame hu bia ne kuradom. It is so funny yourself because you are paying it to said ye. Ni hu to said ye. Wa bon said ye. Onya fadi so for some to the China. A reflected to nyame to both a dom lawyers, bank manager, no good na se friend papa. The same apply to present and Mona Moso Yaquasia said ye. Me corn to me benyan go for fresh ye fwan so ye dono. No nipa bia so adodo follow no. What be ye leader? What is say urade? Said your boy kwan na adodo di na chie no. It is adodo follow sir. Dodo no no say we angel when you mfonso da. What you say? It is a one no trase. Na de bia ye okukuo mu asem no. Wa ma na anya one or one cancer. Basan kobi ho anu afre kofi me me yire nya pro se makoye sei na do dia ya futu a kire na yire ne se mi hia me yire sei na si ya bo onya abotere se na manya ska na hoto no nti ukura ka se mi si a kire me se onya mere na hwe no na niema bedane saa na nke wo se wo story na ya di tufu na ye mu bebre we get a story ya fra fon so obi wa broche na wale egu obi wa broche na djuma sai ni ya dia story ni ya fam ya yi obi adi ni ya dia tu ne fo atrenze o pa atren ma ho brese se yinsi a wo wa na abam eno ne story no o so de boa ma afufuro nya nkwa it is a waka ma umu ba be ye ha e ba so mo do okura timi solid ya o ni ntom so ti anze ah kofi pa se de ne ya judi wo be kan we ma Ghana fo aka se oboza aye ni pakro ya na ho ye na yi say no wo hwe ma people are bashing because me cry me tell am sinti yen your day. You see,
Because we all have story. Yeah. I have a story. Yeah. Everybody does. Yeah. And it's not all the story that we bring out. No. Can you bring it out? Even Jesus has his own story. No. You can't bring your story out. You see? Because and you be no best siding with you. What you say? What I say? If you had the me no, what won't mean yet? And the won't mean no. Ebeka say one yard, but if Bianca won't so anka what jam maybe I didn't crank say. Then no, I have been for your message to the Fubium. No, say. Young Petras, young Vancha, and your mamma. Be anybody name pim, and mamma, as a Mao cocaine. Ghana for be year and West, you know, Sandro Munya or Famin Cabima. Go in the piano, Nessa, will be paying Sradia. When you done so far personality, no one see if I be your friend or better. I'll not come and tell you anything. You see, and a cream, mammy. You will never do and some fata, wouldn't go for follow, wouldn't say you must do. Yeah, absolutely. Menoka say will be uncabio, but you should Ghana for one pimple and Nimka crab, who's all dinner time. But Sandy Pacrosso Yada. You here near him. When you put beer, you were here, eh? Ugunia for any more. A radio bone, no good animasi. And a Nijiwa man near home. Not near only pan and Germany on. Oh, no, tot down. 75. I don't know, Trazaco, Dia with Timno. A radio, what the most as you know, need Trazaco. Will be and drown with Trazaco's a wine. Will be and drown, poor. None of the Oconia Trazaqa. Would you show him poor? So be a idea, Cocas, and you don't find Pet Trazaco dying to them. Na no ye pɛ ne kwa anaso obi timi pɛ ne onya e kyerɛ so oburu nipa nyina so mesere no wa bransa na oduru ba bia waduro ti manimonyam ne nimde mata ne awo ye no ne to aso kwa wiye na da cho tena fia obi atuma busa akwa se ma e pɛ sɛ me ye adwuma aso masi na memfa kwa ba so nyesa ebire bi beba ye nyina be kwa akwaji ahome zubo se nipa ba akomienu bi ne nkofo ayo mo godfathers and mothers enim so mo ko mo nchom benya mo apa bi afiri mo ebi beton o mani monyam ne bi besere no timesere no ohunu ne awoye Kofi Asha na story eduzi enya ye nso kwa lefoso story na ye nya ngwasi asem ka yate ase na de no obi share na story dia ya mo fa ye program na mo ba shi nipa kro dise obi ka na story ne ye ma shi a na no ya so owusu be mpa akoka se na na do atwe no ho fra urade ho uko fa story dia no wan fa nye papa owusu be mpa eno na nya story your story urade dia ma no se for ma bi ho meka eno no aso firi ni krema beka story no uko timi ba shi na ama na ka urade because urade na suma na mpa pese o chese ne o kan nukure nim na nyame kura asem ba ye no wa ba shi wo ho na hwan ni Kofi se o nipa adwene ko ye ni nua wona betuma to ama ne biadie ana ono so betuma ama ne bie ona no ho kire na beto nanim ono onya asem o be ba beja nyame de o manti no nyame de ne de otima ba be kasa ho atwa abo awurade nyankopon se odimi nkanje o wisu be mpa se papa bedi o man no so aye ho beto ye no nsa me kanche se de watwe no wafura awurade ntiam se nyame de aba no e ya atorosem Ghana fo nyintum wo de obi adwenkyere ho obi story ho no abeye ne basade aye o program enyansafo ani bewu onani bewu no obobo birim na obobo birim na wache won hwe Awurade asem na wapui na nyansa be na wo osi Kofi duma asem na wapui Awurade asem na wapui Kofi aduma na asem na wapui Awurade asem kura wapui na nyansa be na wo Jeremiah 8:9 nyame de ye ba ye no wapu Kofi de ye ba e u defend isi oni part do so be defend ne yonku nipa dan say Awurade asem mesre no me dia me pesa me yesa bi e me gina no wes so akanka sa bi abla ye nyina ye adwuma baako metu ne fo ho onya ahye mi se Ghana fo nde mo mfa nche no but mo me so so biem because wo koyesa na ulusu viewers eno na china wo free ba bia woni ye to ba bi a se de ne nipa be gina so me ehu se ma me ye great no ehindi unyo mo sa biem na ete wo banka kran no na mo obi asem ho ntansa mfa wo nto fom na Kofi na akura wakana no atum no me the video bi odi asa no de ayi toys ayi ni bi ne obu ne pa no wo no akana no atum oye beament wa dwene fast ehunu ne oye a ebeboa dia da na o kasa bebiribe a odi ayam pu atwa ne kasa twitwire adai efa ho bai usi musen o paso ka bia ka bo wu nua no
Kofi entwaye media kasem ade ono awaye bi ono de na fa yi ntia ya awre homa obi a Kofi say a story ye wasem bi wo ha e story na ma mene no yes ye de posu bibi yes a doctor for no guso yes ade no baase ye operation je bibi wo yam ne dia no say wo bring na out a sa afufro ne yawu yes na we ni to bring na out ntino we na futu o wo ne say o yo ba ma so kunu nkofo obi no na nyam na ni nyina agi tena otwen no no mra na ai nti na futuo ne ye de yan go fire dey so a no dey brew and see this one day I with you yeah ne yire na go che na go fire a go fire a mfa ko mia na wo dey brew what you say and see me hu a wo se me si ano kwan nti nya futuo na ya ne yire no wo che na ni munyam ani ya che say was ne kwa ade ne fa so no nsem fata se nke yesa nti we ne yansa amma meyi ya kire na fato aya fa ya he o she no we ba wa nantu ya denden ye wi kwa ya ro mi wi a me ro he kura dan ya ye o she denden ya sisi ye wi a wa nantu timi ya sabu wa no na o yire no ma so fa na o ha no ye wi a na ya ro what I say it depends but this one I say me penasem but this one I am not for you because I say work too much you understand work too very much because me dey me when say oba bia say be so say be nya ado ohun se nempra ana se bi okun ekofo ba fofra se bi okasa ni nyina na nye se eye se ye ho ne teye ana se etwi nkun dodo odo be ma no na hu ne sa yade one ewo ho yade one ewo ho enti no se wo ko unim nipa no yade one so eno bi kotado bi kota closet bi so na akofa yade se bi so se bi nya do ye na mi na yade woni pa bebre o hye ho so hu ye shen so be hu no na we enti wan hwe ya okota so wakote enti sana oba fufro be ma fufro na akofa no unim de wono e bia no akofa yade no na wo de aba afi na wo yire e na wo ba bebre girlfriend bia ni ho no ma se bi so yade bo wo betina ho yade bo wa side check no want now wo yire na de koto so when we see it we'll talk about it so na ba ya bi be jam be na fe na ba be tonton yade de obedie de obehye afi na se bi na no sister bi asem o ka che mo family twam ni akọ break o si ni kunu ema sister no fe o sa ko sia akofa yade o sei ni kunu she dem anopa me sole a e wo se me ye na duane na me fa se bi so ni kura ba obadun nsom bibia me body clean no e won pa wo da so wo fom asana makọ adwuma na ko se bi a mekọ adwuma me ba no no na kura ba na ye ma e me ebi kura e de agu fom se bi so ni bi afa cheme nje no because obi ani fie obi so be fa na yire ni bi se be oba obebre obi so be fa I'm just me fa yade ani de nwan se bi de aka asem se be ma no kote ba ye no sebio ene na yire na ebre girlfriend bako say ono obeja hako akoti yade afako mo abusuafo e so but oba no ote ho ojaye nyeye because I know for better for us this what now problem is when we talk about it I even just say you want na be ma no ye pamududu nti na hwe oba ka so pe na so wan hwe ye na te fa so ene no obeda ni we say e no ano so don't take the women for granted when they should be loved. Mommy, come and pray. Now, me cry. I shall stay with us. You were deep for any way deep for. A deep for my boy, you for bad. What is a war for Lumba? The tabo ni dino. Or no? And then never more quote. No, continue no man some simape. No one who say, Upe baby pa, Upe deep for bido, Akobata noa. You were deep for mu ahodo. Minimum how could how or shabo down for her and they about how the Hunina, Moburafo, only be a Panabasa swans. And it is some women say, oh, Yalena Bana Nakachia, or Mama baby, I'll better. Na wamo dinanie di kozisa wo ubenya hoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa woni so niam a wo yebura dwene entiase so koso na wo pepere bia kompai body a eja pekrum ene e wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fami na na ye bo a odifo awiemfo ba no we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa
media me dwuma media ne sɛ menya me som ne me sɔfodie nyina me se mehwɛ nyanka nisia mɔbɔ wafo bɔdi ana mehwɛ wo na wo ba no so nya nunku anti ɛsɛ me ma wo nyame asɛm na wo nom na wo di na wo meye wo ba ni nya gidie sɛ wo ba no anase wanka sɛ mu problem na bɛyɛ dɛ ɛbɛ sɔko gidie ni mu a unso kristo nya kase obi o ɛdɛ ko wo gidie wo a wo hwɛ me no wo a wo hwɛ me no sisi a wo hwɛ me wo na me no wo ka sa asɛm no bra ani akyinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwa na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me so de beda enye akyinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye me number wo hwehwe me kira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broke factory. About Abubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and broke factory. And a dead sir at the every war. Where estate are a woman says you won't come in the friend now. Yanyan, dano. Your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it, or control, or prepare, yes, here we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so. Yababwa, I'm estate at Tiapo, Yenim Sikape, ya, Yenim 50 wasam. I was with my Indian country as some, and more than 50 one on a sentinel. Who for me, I'm good now, baby, I sit down. If you only say, yeah, the blog papa days is meant to coordinate. Sabaya Otra, Uno wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jenna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Cotote and Modini Boom at the Mount Sawotra, and when you Yamsha and Winsha, Ebedia. Yamisha, our fan number the was and any home for a deeds I was so a home estate and broke factory. After to be a woman on it, oh, Ghana, Opa Prota top, Prota day, Prota any edge, Prota any baby traffic wa, and nothing you play home no, if you're there, Prota be a open was antimem, and in Kura a drum was shadia, the Bentomania Bow, now Yamawansa Akabi. Yet, dear friend said, you said Jam one any year list will be at the mount, as I see a Kakaya Mitrationina, Sassika Kakanina, at that tech, hey, ya, tech, Master tech, hey, ya, tech area, hey, ya, and a walk. Brania Mobia, born so that form, I feel so. What a brought to Libby? Oh, I'm on it. What do you may see fears is son said, who knew be our agility? Who discovered was your for nobody, and I'm for power. Who of me, Jinama said, but a home estate and broke factory, check your company or on company cassia. And not their own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. Yaka creating the home boama. Would you have to account me? Near show 2 weeks, 1 week, 1 month, a dependent orders on your every crowd of no try in order to be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet never casting, yet you could go proton so. If you want to be a would you say, or may I say, Gusokeke, or your home video, dear child. I've wrong say indeed, what don't want to back. In fact, so trouble when you put near the corner of GDA, it meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. It was a neck, ni papa, and one now. Near no one year. Who you to my need, who pay few more, and at the end of Juma, would it be a hospital? Would they found workers are cutting them? Over the sea, a home estate and broad factory, so you be more fearly. If who will feel you person conform high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, that be see your home estate for so you may do anything and we would have baby because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, bosses say brevier, betrasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number the Guasian. No crossing, your hands will be 18 hours.
obi edi ne dwuma wa ha ija wasase pa amanso na ho ye man dan pa amodini wom e man blog papa sabi cement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsa wo so makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no crasa wom. To me bomb kwabini si anu mo se mo for many abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kure nkyere nipa. O man panyin yamfo nso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfo nso ohia no kure. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Ha obi bia wo fa kura me yebone am hia no kure. Bo me ne ye nka no kure wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa je ho sen. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsani. Na da bi am ka twem se mo ni asofo na chi. De ni abeko. Enti prophecy no wonyi. Wamwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yeso akeka bom ene yeso akabi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada. Na be de mu host Diane. Live on Koowaa, of course, we streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdaku's initiative, Samdaku's TV. We are also streaming live there, so share for others to be part of the program. Of course, that story making headlines on today's Koowaa Show, and they say, and a story that we have said, a nurse for one more did it. Sebius on one more F-Mediane, na camera a capture one. And then the Yanas for and on more back, Nemuno, teacher training for almost about once. One more can say, I'm buying Sebius on Sebiano, and the one more car is 7 good months, one more allowance, one more and son and kind. And then I also, now I don't go for Sebius on the time or say, teacher training allowance in Iramahama, who came Moses and on farmer bamba teacher for an for one more say I will promote her and woman and be and then they see the answer now was call it a young song one more sang come one more allowance young pay and you could see education na ebro mo ekonhyiemu no na Owura Jonathan Zenu awo no eye dwumtenani ema ekono ede tu dwa kire mu se ya ye adwuma ye ko sukuu a ye pese ye bepon ne ye kirade ede ema Ghanafo na abaru boy ahombase obema ye allowance eye nwa number akumienu bi a ye de betwitwa ye ho 1212 bi ene ye books bi na ye de ato ye school fees ne parents ne fama ya na chese ye de atwatwa saa na chese ye de akoye nim na be bosome nson 7 months ni sika no ema ye na ye mfa ya sepanso ensha bentie ne ye bomu dawura ka kira ba no se ne re fidi a ye ka no se teacher trainees for no ye sika do mind won famra na omu chema no omu se sika do kra no eye sen sikai ayesen ayafia se wo singreti na nsoso ebebe na ekọ na uba na otwotwe na yese ebedu kra na wa krapo no wabam wabu eno nsoso krapa ema omusi na nsense de Ghana ni wiase nyina ye den coronavirus adawro ma no Ukraine ni Russia fo ntokwa ya ye de akwa ya kaginamu ya adawro mati enema boa ye dindindin ye pa ye ho ye hu yasinim we ya kakra na ejitwa ye ho kakra na bosumi mako nso abanfa sika no maye ababu na ni eguso ukoka ene wachina ene saa ne tete ho a enti wede yesra ba no se wetimi aye nkonya bia masika no aba se wantimi anya ni nyina krompa amayen na wonya kakra dos so de maye bepe na ye de twitwa ye ho kakra kopim se bibi beko animu ama bibi aba besoso na bosumi nso ema ye de abo no ka ni bre enti ko wuli wode yesra wada ye bibi na nka ye ho ntoyen kakra na ema ye sika no emra ebra Owura Zenu ekasa no se sesi amika se fiti January bosome bepim July bosome no ene sika no emaye enti pepepe bosome nso no amu se July no ende ye de ne mienu na aba beka bomu aye bibi sa nto de omusra ba no se wonye bibi ema no na anya sa paade a ebe ha dwena omu betu omu wofo a omu de adesade ato aba nanim so omu ma aba no bre na ebre no so a abanu wankasa ne ho pusu nyakade a ene omo ankasa so betu omo hofo e de ni mienu na aba beka bomu aye bibi sa nto de omo sra ba no so wonye bibi ema no na anya sa paade a ebe ha dwena omo betu omo hofo a omo de adesade ato aba nanim training for ena yete se omo edi omo privacy akoso abai
na na saa ne ma we engosi da be na etu obetwa eno nam se Ghana fo mi ensua de ketewa bio na ye nyine ehunu sa asa ye temamufo no ade bi ebefira ban ho aba ye ho no ne je edene baraban mufo no epade bi a wo mo aho a omo nche no omanya setimam ne tam sika kakre kura no okay edi akoma ban se ne banko suapon ni aka che ne se wutue sika ya mfanse bi obewie school nyina be boka bi mfanse 1.5 billion okay o ko school ya chetua ne kakra kakra ye ni fees utua every month bi a me aban so mema ni sei yeah na timam ni o heda ni adwuma paye no wa force atiti ni mawude mu aton so asem fifire aton tawo aton fe aton ton ha no de ne banaba no wo di ne bohye so se ne bane de ka aban ni timi pam ne so nkoje sa akatua no emfa mra nya sa on to aso ba ni aban ne ka se wo de be ma no mfa ma ne de a ye ni bibi e de ya aban ne ba force agya mo me dwe ho amente ase ense opani men se opani mobroni ani ohia ne ofiri wo ani ohia ne ofiri wo mamu ana oho wa ana oho bi oho wasase so ana ukrom da wo ye adwuma na adana obeye adwuma no a mana paade edana mbetua fees no a mana paade adana boso me be so no a paade fania wo ka so de be man ne ma no mo owia nkoto so memma wia nto so bi se odi hia efri se nipa no wo di hia wo de nani ato so wo school no wo brent na ni da so de no na be twitwaje ne ho e bane sa obesu afra urade atia wo na ne bone Deuteronomy 24:14 afi usu be mpaka se na nado atwe ne ho afra urade ho a hanso wo tiase because o man a teacher fu osu nurse fu osu so de yeka bi omfa maye yesese omunya su se asu na awurade som na dane bone dia wo nipa bi aso bone wo ne awurade ntam no means wa twon ho afiri ne ho simple James ya wade wo hia nkom che wo akoro so hu ba yourself ede na asie ede na aba ye twen ebeka 1 year 6 months pe bi ne ato aba na fi atam mom ne atu half na eze nipa nya ni die ede akoto aba ede na ye benya kan kire wo yonko se men kan kire wo yonko se konebra men kan kire timamuni ne se konebra men kan kire tichafo abrabo so me aso se konebra men kan kire nurse fo abrabo ma wie school se konebra mon kona momra na wo kira me de be na ekyina ye be fa madwuma ekyina ye betua moka ebre wo ho ebra unim se sika ni bi da o man ni futuom Proverbs 3:20 men kasa barampa ifoni ndie ka no mo kasa men kanje na agmofo se mon komra 6 months time ye betua abra sika ni bi da ga na futuom mamon kasa mamon kanje tijafo ne se mo dia mon koso atema nsa ye be ka bom dia mamo abraboso me aso mamo nkasa para mo kusuka e basa na wudi amim bible so se men ni wo yonko amim na men twa najo mama ni ntwajo na mo pani akatua nka onchema o pani ni odi pa ni odi no kure ko school no ni oye nurse ni awakwa wie no e mana katua nka won nchema de nche Leviticus 19 we ya adwuma wurafo we ya abamu mpanimfo we ye sabita frache wona nkofo di paade bo won awurade asem ni wasema mo pani akatua nka won na katua nka won nchen ama de nchen ye nyina ye kwa asore da so ye de nkofo a mo di ye paaka ti kristo so me se nkofo bebreti aso dem wo kwa agiata na ni aso wan ko bi oba be ka tro se na wansi aso dem ba wan kwa aso na obi ye wadwuma na wa prepare kana to so wie ya obi be si uniama na wa prepare to so si wie ya na enso ni okwa aso le da bia no uye yi ode na no aso onim so ye smart na udi akoni abasa na aka ono wanya bufuo kura di watam enso so ye kristo ni sofu mu a wo ye sofu mu no a sabita fra no kura nyina kura no kan bible nim we no osofo ne betena se mesi ni na wo si ni da no wadade no sa 6 months on dia ne ka o said that no woni masam yo say urade so wo mpe wo yes ade a yo kura nhira nim na ban ade no yes a nana ade no ama obi a wo hini mu a ama obi ebo odin sa ade na nim papa na wonye dan obi betena fia ka kire me say sika ni o manim ye nim say awon kira ba but my Ghana blaster nya match so am kobo say na na do be ni obi agede billion 3 bi am mo say si eh makoma cry o mo ya ba Ghana ni no be ya dwene ase kire papa na ka chance ade no nya no Ghana ni mpeso obeye because o to abako say papa e wonim
onimdia onim se wo so wotua na ya me no mi onimdia na fa yifu won so ne kura yente ye nye ne etua kura yente na ne otua wabata be na ne bayale no onim na abonde so ni nanim se ne bayale wo yi nani awurade asem se aboa na ntwie mpo onim ne wurade didaka aboa na ntwie wasoro muntie na asase nya aso asase sofo munya aso ma ye me mamu anyini na me de won sibia ekro me de won sibia ekono nanso ena de wabo me soko Ghana fo de na nado asibia ekono nanso na de wabo me soko na nado aboye soko nantwie nim ni wura nantwie mpo ya abo no wonim ni wura afrumu nim ni wura didi daka na Israel de nanso na nado de onim Ghana fo omaya wonni ntiase omaya munni ntiase omaya ne boyefo empanimfo ne boyefo omaya omaso de eduru empanimfo omaso de eduro amumuyefo asefo Ghana empanimfo emma awapro wagya urade na wabu Israel konkruni na nimtia na ye Ghana fo de bubu ya nimtia na wasan wonachi na wasan mochi Isaiah 1:2 down onse commission ozi wempa be kan na ne wa he o masan wonachi wabu urade animtia the case obi abu urade animtia papa no wosoro untim kobu na animtia o the way you disrespect Diane you disrespect God said ye komode ye ka mu mfi said ye mode ye ka mu ntua no mu bu urade animtia was ma san afiri machi mo bu manimtia because wanya ma onua no wanya ma me so this confirm the prophecy of Usubempa say na do atwene ho no man obia ba obibi tia ban ekom de obia te say ye ni ade bi so bo aka say seta we de nipa dodo na nya ni gie wom de okay Ghana ni to mpese obeka ade wi na tie da bia me ka say nya ban no ne yeta no on na tisuntia edane na koye foforo bo se saa na edi ye nkomo sa wo sa ade ni yeyie eno ne ye eno nti ne yeto aba ya nto ama sa matiri mu koye wo de exactly tie ni po onya madwemba na oto aba ma nipa wi anya kura na wo say support no ne sa wodwene na pro man no asem na wo hunu so man ni before party a agada bia abeko am man because without the nation there is no party a nation na da no matete kuo ni wom is a nation ni gusesi a oto party enya yie without a nation there is no church it's true man wo wanti no mabiebie nsoli wom it no so man no wo hia mo first it was mon kai kura me ma mutuko mu no ni yie die na mo kai o my Ghana beda ho ni yie die na adifu ewom empanimfu ewom MP minister president mo mawurade empire ma Ghana na se Ghana fo ye nyina ye di ya ana mo MPs ne president mbetima di ye because ya tuwe ya ho njire a o de tuwo bia ba ye betua ti na ma abro chefe fefe no timamfo na to bia nya adwuma ye bosoboso ye tua ne kakama obia 2 weeks waje ebi kura je no 1 week ne ho to no divatas ne ba se de mo nkro so traffic ne twa bo man se de obetua na mo sa nya bi na mo so mo de adiye ade empanyfo de kakra na wo mo fomfa no magya wo man se ho nkire no mo nim se ko aho kire ma ebe afeto o mo daache years to come mo mana mo de o mo ko school atitiri o mo na ba be president mo mra na ni ka pre tina Ghana ni sika bia na ho no mo de abu o man na mo mo ato tibosi abona mbekọ so sare tumfu nam se momfa monkonkomonim ala na asho obi bo na uni so asemo wo so mema obi se na uni so na okra ho to no no wani je obi okra nyame sunsum ni nyame akoma bia no se odi obi kampa okra ho to ne da oyam hyehye uti dipendia na ayam hye wani bo na nima so Ghana mpanfo die omotesere die nyame sunsum nkura won ebi so no monsiri danya omdi froda omdi froda you see. So what you are telling them is say omumu omani mra omu say nipa bi na awurade so oni won so ese nipa ne koya omuni amane mu a awurade nyankopon so kom it is a nipa sra awurade sere to omu yensere no osoro nsere na omu aso se de no ento won so na matuma futuo nyina bebebe nyina akure na mekasa kire nso mompenti minso mesrem mama ne mu na ahopopo beba mo na beba mo so meyi mo hi
eno na mo be frɛ me ana mo beto nsa frɛ me nanso me fi mo mo be hwehwɛ me hema mo be hwehwɛ me hema na wo hu nanso mo nhume esane se wo chiri nimdeɛ na mapo awurade ni suro na wa mpa afutu kana mpanimfo mpa afutuo wapo me kasa kyerɛ nyina ana o masa po Kristo mu kasa kyerɛ nyina enti mituwa me kasa kyerɛ wo Kristo me ho ye nipa bi ahino panyini bi a wayɛ me anɔpa ni kosu a yɛateata so sɛ yi baabi na afuru hɔ ne sɛ deɛ me ho yɛ na bufu no wɔse mapo me kasa kyerɛ enti wo bedi wɔ na kwan so aba mu bedi mo akwan so aba na deɛ otie me ne deɛ onipa otie me ne deɛ ɔbɛtena oko na ne ho adwo no na ne ho bɛdwo no onsuro musuo mpo Proverbs 1:26 Proverbs chapter 1 verse 26 na asɛm de yi wɔ ti Ghana aban tie me a ɔnkenkan ministers ni tie ɔmo nkan MP president na ahemfo amote ɔmo nkenkan ne nkasa nkyerɛ mo because yɛn a yɛka MC yɛ nipa yɛ nika print mu wa biem no ɔsoro mu di nkomo saa na je say de Ghana yɛ na yɛn na obi ba ya baba yi ba yɛ otwa mboa sɛ fator trouser go dan ne ayi je say wonya nya sika na atɔ dan o ba bi di a sɛ so obi kan ansase ma kyerɛ ni kwa so ɔka because ni fie nsi obi na trouser go enya asase nye jimi na nipa jimi anya boro no na obi head adidi ato so ɛna wa brand ne sɛ yɛnsi dan kama wɔ hɔ nti die na sesa no sɛ mi kuro mbedi akɔ asase ne da hɔ na sɛ kumase asase da hɔ ne nyinaa yɛ asase ɛyɛ brand ne sɛ yɛ ma ha bie sɛ yɛ kurom di sɛ hɔ yɛ kredi sɛ yɛ bɛmena yɛ kurom a ɛno so bɛyɛ asase yɛ di mu saa da sɛ biribi anim ɛsesa ɛyɛ asase korɔ no a na bibifoɔ na yɛ anasa bɛ yɛ adwene no yare yɛ mu bebree abobɔ adam wɔ adwene mu eti no sɛ yɛnyɛ di yɛ ne yɛgyina mpɛmpɛnsuo bi a yɛhunu sɛ hɔ no deɛ wone nyame ayɛ pɛ eti wonim bibia e wo wi ase ye ni kwa so obi kan bibi kire wo biom ye problem nyina ni ye mu binom ebi so problem ho ase eno a chama ya me se me kana se dan yan ugo hwe di companies ahodo a wo na akọ no oje ada akonyam na ye di nkoma wo se wo kwa himpo wo kwa asoli meeting hey ye nyame aya wi uja ha kwa asoli meeting ya so ndie sa ya ko ye meeting ye nyina kwa be fa so ya ko besiesie aso down na hwe ni munyamfo bi oto a chama wan nyame nhira na ni nyamfo ya wura na utumi se omu pe bibi aye obi so anya sika saa bi nyame no kro mpelidi ate wasi aya abosom se mama no ye de ahyehye nipa adwene omu nipa okasa ho ahomaso wo ni mu watimu nu se adan ye nyame awurade nyame hu amabo ye jai e de amera idea na make house a last story of some kum chacha de sebie so sebie nya do kum ha de kama kwa se asembia no asembia ekuwu ekra no asembia no ordinary tu na o se beto oja se sebie so sebie nya do celebrities bi kan se nke be ya enka aban en legalize sebie so we then you be papa match de na okope interview bi ase or granted sa interview na eno nam so ma kum chacha so de na no awalo so ye na is it alcohol? Yet minimum alcohol the year yakayaka dia we ebi mu si omo nom no omo si wo nom we a why drink da ho chen obi a wabrunsa e da ho kwan benso why the whole play na you know why irate, you get what I mean, Rastafari, why irate, like we drink correct, want to mean num win kokun tokwa, want to mean num win kokaya but we num sapea now miss behave sa no mo kan me num bida maybe I just me could try hwe there be me die aban enye ntom menya aban adwen kra so obeje atom nanso yentwe na ebi mu nji ntom so muji tum ena mu tonya sika na enko babusian free sa sika no dabio na Ghana ha ye wo koko wa ha koko amayiska bauxite wa ha amayiska oil wa ha amayiska timber e wa ha amayiska wi na ba mi yiska difo nam dodo nsenkwa oh esi kula nye yie na alaba dabio ri asem na kai Ghana nom eden na ni Ghana ye wo bibia bi wo Ghana yes I won sase de bia wi nso me say nam bebre ensen ka nkwa dabi even dia wa hakora bebrebe no sabe ni nyina akora ye si awowa ya jopade wo Ghana ha nyina ebebo akora no ye si awowa ajiska ya nso ye hu
baby a eko any baby a eba the woman say be say enko IMF na IMF abeboa eno kura ntumi amboa na wi scan na be yeden Eddie millions of dollars beba Koowaa amfa millions of dollars amena Ghana enso yen that be oil it was a serious thing so for come cha me say koke tie any wi no enya de pa timber oil bauxite more gold scam crude oil oh massa mo nyami shira galamsey gala ni nyina ntumi of scam re Ghana for na wi na discard be Ghana for dia nse woni omo nya adwen dabi me no wonya adwen it was a serious thing so for come cha me say koke tie any wi no enya de pa come cha and baba we dey clap for no dey say nza no be kan bia nyame yibo ne ye nso de ye awade nyankopon hira kum chacha okay na ontre na him ne kakra wa kan Kristo nhwe so on famfon so bi o kan na no na de chen ne nche no yes ko akonkodene ne kopa he Ghana da bia meka se ye nipa ni mu bi ya na ase ye yare ye mu bi ase ye yare sebe asebe na nyame di jaye ne enya adwuma dan ya te Ghana he ya legalize wi adie bi e pese di wi ye bi ni panya bi de ye na wo se ko ma Ghana ni kwan se o wa kwanya se wo fi se die de besi kuro mu a you think say be over ye be abuse ya adan ya wo bitimi so wi na nkwa mu ka se wi yo frɛ na nyame adom so legalize ama se ni pa we a one te boys kuo krom di wi be ko demonstration oh ye woni ma bi wo ha o si ade hu tu ni pa so metimete so kakra nya ade nya na wo si ebiem woni ma nyina wo kwan ye wo ade nyina wo kwan de na so nya ni nyina na ye woni ma nyina ye woni ma nyina wo kwan so bi ma bibia na so emma bibia nhya wo so 1 Corinthians 6:12 danya wi enyadi a edi ni pa wo krom ha wonnam ne ye beje wo fo ye wi ni konfo bi anyefo onim wi num da ko police station ni enyi mema no mkwaje nkofo fo nyina bra so mbo ye 100 da unya mako sesio wonim hia be bome yenyi 100 mpie o majeje fo ya cho ati we dia fo case da ne ba unya sesa enum wi a bra be bome wodi ase wo munyina ahye udi we won dance ye say no dia so ya wadwum da ho na ade a wadwum da ho uye wi ma akwatam obi fo ade a wadwum da ho uye wi ma aba social media kan gwaja se ma bra wonwene ho we say betis ya ye nyina yenim so mu ni wi num na hese dom bi aviate when you be aviate do machine ni fa mako pe le favor omo wamuno yo amu asabi wamudu amutimi nya aduane pa bidi na omo kura no so he esali omu ni padua so bozo wachenchem me ya ono aka se anyi ntum ikura me ya wo kan ya me de me moni din wo de he ni padua atontom no onu mpo aye ni ya on kaka sabasa anya he no amana ya nwensin se fiada keka egu apa so oh ye ni no ma wa otimu se ejinem wo ti ase enti ade no kura nie niye wasi ye de ye nya bi ye great yente so obi se wo yare na nka wo se woni pan ye bi na nka wo se wi bi wo mu o se de ndie na wotimi ye no oda ne ya ye nya bi anya da enti ye nya da biem Ghana de sabeta frache ngwasasam na nipa bi so eye afidie manipa se obepentem akase eye ade konkoro no obeshebo ansano wakobusa busam sa ade ni mpokura eye konkoro na nya kronkoro Proverbs 20:20 eye afidie ma wuni pa oyesa a presenters for ngwasiafo wo mu no sabi wo mu hwe wo mu so ye asa wuni ma de na aye de to ano se mepamchewo se ni ye yanki ebenya sika mu de Ghana de mu pesa mu gi ade anya bi atuma mu de hyese ye ni sika na niema ye kura nyina ntuma ma ye sika wi ni sanko na de beka ho enche ombadike atum no masa aka se ebe ma ye sika ndia omjera de hyese sika si na ade an kampanifo ye hu meeting na se ensi
ha na ensi ese meet no moja kra mi katido ni wiambo hunu ne ma ka ho omoja ah bishop ne betina ade ase yanyi ntu na mpan fo ye kwadwene ho mo ade we kura no ye dwene ho wo ba fa wuduro so wo kono ma wu hia na ase gina ma menye no so no mu we ya wa atem we ya wo kai ba dwen ba be ne be kakasa wi akra ne kura wuduro kodi ne ho awu tu ofutu ade man manu se wudi okodi ne nye usi gina ho ma duro ni nkra na me nkodwene ho hwe sa ade na wo koye ne eya ma be ka je na wo kokora no no afam ya obendai ya basre eni ama bi wo yetu ho na mo wo mani mu a ensam fata se yetu ho na mo you have to go straight and tell yourself say ade we enye mama mi anye ho kwada e ma ne metrem eni ama kum prani pakase no o ma ne pani fo fani we a mo de bedi atum na embomu ni ankasa bi esese ye ditum ankasa masum die ba ne de eye o mo de ne obi e de wuye ngoku ni bi o mampanyi se mensan nanso wi ni so de bekum nkofo ba no de yese ki betumi a ye nintum odina de no ho a eninti ase sa na jaya ye o man kwasiafo ye nitire ye wani ye huna de ye waso ye nti asem na ki ye hunu ne atia ke be ma ne ma hyehyɛ sɛ de wo sɛ hyehyɛ okay na de asumdi abo man ne so okay nanso ye ne den ene aye ne den na meka to nipa bi otie me sɛ okay enya wi na be ma Ghana enya sika na sabi se onim nyansa ya makwa me eto wi ne kura sɛ sika na megu botom na betete nkwasi ampafo so ama ma wurawura nkofo da matutwa windows na bia enkame ebeka wa wo prese ya nyintum no yeah na kan wi a afa obehunu sɛ ade na be pregitum na de o half from Ghana so ya kom de adi season ni agi wi atum anka ni boys abeton wi wo de wa imagine omuto anko bia nto because na wa de beto kabo boys abeton me chese kom beto ye business kase really wi ni nsan de ya nya adverto da ya to because no kwani ade asa ho kire wa akọ no adamfo kura wo sika otimi to bi ma eh unko gina aduane wo se ho kire mo adamfo ntua aduane ma wo da wa unim sanom na akọ na so pe 1 cedi atolo ka twa ubenya da ko ga ko de me ho ye ene wo jibi no ma me de bebro empo ni obefiri na kina wa betua the same apply to it eno so ko na so pe bi ahye na oni kapra wunu abetuma to ato ba kon za kikire bo na kina me so mo kire me a so abo ama kikire abo itike no de omoton a e business omunya sika ti go bi akra kon be do so obeto bi awe Ghana maburu nyina so omoto omaguma ton wi a kama mpanyini ya de omompa abo so omunya de twiko na kan san ko mampani to kra no matwa na sam ni yes without fear yes omunsuro police ni utu ade gade absolutely nti kuro na mutimu ni mmofra na koma ne ombetimaye ti yemfa de bi nhye tiremu se yenya nto ho unu wasuawe na anim se onoma emo adwene mu dawa ye wo nom no sane aye nchew na de brebrebro na ban ne nsa so mu a bo ze nya ade aye hia obi timi shi gina wa no aye sen sane na ade ayera o chenchina wo se sei obi shi wo no kura wante ese de wo da so kamfo ade we ho wa ye change now dayan baba o ma ga na ekọ akiro ti ye bom panyimfo kokomfo mu na nsi fom okay ibire ye ba yan kokurafo ni awuko mu na be kamo e maburu de sa ya de ne baba be ye mu a wona mbosi etu foto ho na mamfa great ye tie ga na ya yanyi ntumu mpo obi timi gina obi ka na okura nan fo nko a na oyi nipa kurasi na afa ka ne koton adi asa nipa ya gya tu no ahyehye aka ho a oduru a ogi wi obeza ku ato akone ye besre ya Ghana tie ne yentimi nya ni ya yen sustain ni sa ye mane ko na chibiem kan ho de a you all regret in Ghana here ne be kakra no aburuchire bo be ye dene papa because mo mani da won na be peso mbe free o my we mu mo mani na ho no e na be ka o my we mu yeah da ma nya message o me phone so da ko gusime ntia mo ne ma no oh se me kan so am beti ase ka che ne se ye da na message aba jono so aha mo ne so enye ne kese na onyino da ko ntia de e de nti mo ne on se de bia o cha esa me jono comment as me pay o share no se de ntia ne se se ba o share no mai na mi share ba yeah yakoko enye ne kese I think said ya kai de e wo se me de ma etifo na omu bembe before there no messages kakra aba bra kwekudi abetwa mu nti me yi na free
I say when you are Sa. free. Aha, you know, free man. All right, God bless you for that. This one says the effort is a well-spoken bishop. Even on there states that the hot offer. You have said it all. If I came back to say, Bishop, please, didn't you go to the demonstration or back on demonstration or point? If I say you were late, you know, yes. Even on there say I could say, please. By His grace, I am fine. Well, then, please, what Bishop is saying is very, very true. Legalization of the weed, trust me, I don't think that people really agree to it. You legalize it, now you be legalize. Abrantie Danny Boy says, I'm watching you live from Obuasi Abrantie clothing. Obuasi for Yedamasi, San of Pensono. Wajibe na moshe metia St. Jude ne wo fans bi o but these days my message Emma Bastelano e be chia mo boss St. Jude Hospital for e chia mo Edamasi for choosing us this morning. My lines are so much open, you know, obetimi afre na also watch waje show e odi for na e bo jape from ono and what's the yes? No, this should be an argument. Carry no more was panico, Japeco, Vaben, and more, a more bright young craft for you now, so no more papa them. Hello, good morning. Good morning, Nyawada. I told what to say. Great. Hey, who's meeting one catch? Now they will try about. Just so great. Great. All right. Diamond Catata. Say, and I pop up in touch on what tonight. I dare not, yen, Puna, ye, Jipuma. Last month, the answer woman opportunity. You are a man and profit. You are ten arguing. You are done for my time. Also, Yamin Kahobe, being so right now. I'm giving you. Hello, good morning. Morning, sweetie, Impasho D. So, for what to say? Okay. I will say, Ghana, Niama, and I Ghana praying for the Judicial. Bible can assemble as there. I said, a Daniel Ladbecker said, Shanghai and Kami, it's a woman. We didn't go for one more, or film is free with you. The woman we see, and I just did the book with the bonum. But Ghana praying for say, young soldiers, and I must say, the job was out. The brothers and young soldiers, and I must only kidding the film. Na elfa dam bomra Ghana maranti ene mabawo. Diane, awo say obadoma yin ko be hye maranti bi ewi ene koke. Se wona brabo Diane. Na awo ho. Isu Ghana mpenfo nyina kosakosa se. Bebi omu weti. Nyankopon ni omu be dise di omu nyuma ni omu akwan. Ofalumba nyankopon hye opapa. Ene radio man Radin Islam, Juma Pam, we are more my Ghana. I am you too. No, I need to know radio man. Hello, good morning. Okay, you can also be part of the show. The B lines more Eddie soon. Do I have a caller? Hello, good morning. Good morning. Meadow, would you need baby a friend free? Nana Pacho ain't you? Hello. Nana Moanunko. Good morning. Morning, Nana Pacho ain't you? I'm a from Cassia. Madam Martin is my pap. Madam Martin is my pap more. Madam Martin is my pap more. Nana, I have a part of an American. Because I would not Papa Modia near. I would point your gun and I don't know your being. To be a Catamania. I was so soon to say, I somehow can yet. The next time I can be. I be Jawan first about who will get me address to an outside man who be died.
nti nipa ma ɔkasa obi ayɛ nipa mo ne nipa ho na obi ka sɛm na nya a wotumi ka yɛ obi anya asɛm na ma nka bi na wi asɛm nso a ma ɔka no na yɛ ni train to mo mpo ne ni wo ne sɛ wo na ma bɔnte fa ne de bɛwɔ wani na akɔdi wi ase nti no dia present mo ka tɛnti apa na yɛ ni madam. Yes, so yeah, that's it. Nana for calling. Hello, good morning. Hi, good morning. Okay, Diane, please, for legalization of weed is unacceptable in Ghana. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, darling. Pastor, good morning, Diane. Morning, middle. Diane, I'm cooking. Nyamla do mo le pale na don ko e. I'm cooking. Nyamla do mo le pale pa. Hello. Hello, Metwanga. Mo le palo, meti onwo TV ni oni tie phone ni na ye ho. Eh, mo wala so. Mo wako na wani am ne letting day. Mo ndra do ni sa mo dia dia. Me we die pa wani e. Mo do wo. Wani mo man bi da mo ko so ti ahe. Ode. Ye di ozo. Na wani am ne letting day. Eya no wani an wo bo ma mo ode. Yo. Me da wa se mo mo e no ko. Okay, Mr. Azon's mama no come visa ba she. Uncle Shen, possible work working no me so more kwale. You can also be part of the show. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, but I boom. Nyamina dumo na unse atakra de for. What do you have for there? Nyami adom. What's wrong with me? Hello. Sweetheart, me to kapa mo anonko. Now what's on the V? What's the one legalizing no? Hey, V pa now be from what go tintima. Dam. Hey, V pa go tintima. One guy we put no nobody go for you one more group. Hey, I'm going to come maybe do. Boom, one guy and work one movie. One more out on a case. Damn, now what can you see? You will cook. Every one is putting community. And then they'll be for people. One fight at from the window, I'm quite some for the and I hope I have been our master too much, but I'm as you ever Christmas. Most of our Frankenstein get Warren we know. Hey, one to wallow, what for one more? Yo, hello, good morning. Morning, darling. The one I never get paid. Wapi? The Mokasa made Katan. Was there Katawi, Katayam, Ligi, Kata. I said, the one I made a cassette. Speak up and attack. I mean, what is Passion Martin? I am so happy, Reverend Doctor Kupo George Jr. Only very much for in a pump and I'm so busy. But now, Majesty Viama. Oh, I'm busy with you. Fine, let you marry. Offer. But he knows also. Now, only say, yeah, come here and say, for no, when you see what about now, while he must and now this is somewhere, this level is so. I have a hotel. But not in a moment, legalizing it. About down for one so. I didn't pay you for the cancer. Montpellier for some company that out of time. When my body that the dog came over come up and say, so it is not in my way. It's not to be beyond stop one. But now you know, you got into here. Nobody, Papa, one to be the one who was feeling about the proof will be called. And Nadia walking in the
I can't really do someone else doesn't know what ada. Asani mamu ni na let's remind them. Let's say, umaona sisi anya bomba nubitu. Kupotia. Then we are talking to me but kata sisi. Bye. Badwa. Ediana ba. Da. Ediana ba wada. Ediana ba ka mete ne ka che. Ediana ba ho te sem free. Etu ka che. Hi. Okay. Ediana ye che o call no. Ye kasa ya che. We waiting for your call. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, sweetie. Mpacho, we didn't baby afraid. Hello, good morning. Good morning. Mpacho mete unkapa. Diane, Adize, Tapa, Apokan Yanwe. Nyamla dom wala kwale. Afunwe. Nyamla dom e bia wala kwalo. Mwa dawo. Oh, me da ko wala do. So de bia le fine. Nyamla dom de bia le kozo. Yo, aya toma lumba ne. Radio man. Wala toma mama odio. Yo, mbezo ma be mama. Aya no wali ya gobo mama odio. Ko chele yo. Yo, bye bye. Bye, TC. Me da was kwa kwale. Okay, so makonzi maba makum krum. Hello. Hello, good morning. Mama ko ya hiyo. Nyamla domo mi di ozuo wakwake no Ijani adomo wake edomo ko Nyamla dom wono pale ngwani amne letinde. Baje ba pe mnuwa mnuwa vi bonyare. Yo bonyina ma saba wono pale. Imo yo pale. Ye da nyamla se mpo chale mamindio. Baje yijo to mo bele kan die. Odo ti jiwo tu wa ogana mani anu ma. Bi mi de no gosu no ni o ba yemu a wabara. Ne okechi. Na kwe di betu wa pa dia. Mo de bi abatechi. Ne bi betu wa ba je ka ti be ni aba kan wo ni bi betu wa. Yo. Ya da ba se. Da ba se microphone for say there bibi ni kra yan jintu mu kra no bi kra ba fi na hwe ne ye ya. Otimu nse na ebura adwene ntia so timu se nkoye kra ne be gya tumo. Say ya enene no. In fact, microphone for mo show me love. Nyami nshiramo. Be gwanza abe hachem ne jimane oye so pakpale. All right, so you can be part of it. I have about 12 more minutes to go. So call now and let's go. I have this message here that says that please, what Bishop is saying is very true. And trust me, we can never legalize weed in Ghana because legalization of weed here, like Ghana, it will be a bonfire. Anyway, so go on Facebook Live. I want that one. So come there and let's see what's up. More call our line. That's one now. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Okay, so my lines are still open. I have 10 minutes to go. One bar mepon. And tomorrow neonko. Against our mepon. Okay. Yan fast dama odi4 nana ebwa or japekrom. Papa say obiaba. Okay. Hi, good morning. Me pacho me hoye pa na onso ya na wa ma volume. Great. Nyame ado me hoye na onso Me shout for room ba why. Ofa jo so. Good morning. Pacho yete on kan ti ko so. Nyame ado. Me pacho na dia na ma do ye di omo mampani omo ye di. Mo de ho ma ya ase na mo de honam ekuri. Na mbe se bi sa se wi no ye be dia me ana. Hello. Meto ka mo anonko. Hello, Saban. Meto ka pa kasa. Pacho wi no e dia na ye be dia me o Ghana ha na. Ah, e bia na e dia na ti. Ye ye nta ni fu mo. No ya ko ko ya no o ko no ma kasa nchiro wo. Ayo ka o volume ba ko ba kasa abre. Ya men ka mo. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Okay, so be part of it and let's go. Hello. Hi, good morning. Hello. Medafo Machion. Hello, good morning. Hello. Hi, men ti on ho e wo TV no so ti o phone him.
Morning, sweetie, yanko. Na mo won de. Nyampiadum, ye ho ye. Me ya ti amon de na yo pa lomba na ya yi. Radio man, ya joso. Me so akra me so me kan no pe ni he. Nyame hira pita. Tawa tempo ni ti to kan. Abakun chapter 2, verse number 13. O si e free after urade se o mai ma ye juma gbara ma woja. Ana o mai me brema adun. What ya here? Iya da ri au di ka ko pe wi au mu ya ba do de ti. Eza se gana tu. Ana ma no ye juma ti azuno. Ubo ni dinuro. Ya bro. Ka ta ni so ka ta di ko ti ya no wo kwa. Ndo ka sa mo tesa, ni ma ko mo ado. Abu bati ni bi anya de bi ni o ko ko me se ka ya mo he ni da. Okay. Nti na me tira. Ko ti ni se ya o na yo ke ni da to. All right. Ya na ko paru ba ka da sana. Na ono so ka ya ni. Marty. Me pa sure ya say ya da CP. Great. Yeah, Joe so far. 10 more minutes for us to go. So call us. Na call. Me will call our line. So hello, good morning. Hi, good morning. Morning. Me ba cho mo anonko. E ba to. We ni die. We je so. We ni die. We ni die illegalize na. To boase ne. Amunju ntumo. O mai mu ade. Na wanu bida. Wanu bida. Wanu bida. Hello. Asiabi eyo. Wanu bida. Eyo ko galini aji atuma mo to bia. Hello. Well, can I say Musebi our bida because I think so our bida so obviously legalize it. Hi, sweetie pie. Good morning. Hello. Hello. Hi, good morning. Hello. 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 Good morning. Hi, darling. Good morning. Nyami adom. Hello. Oh, medo mo anon ko na. Good morning. Let's say. Pacho, me won ye pa yenko. Cha palu ba ma me wai. Ojo so. Ka sa me pena sam pa na putu de ma ye no pa. Great. Na o ma ya timu ya bro. Ya benti ya so no ma bi afa so bi ni so a fa yi enonya bi amre ye na de abre o man no kra. Nti ye so mo a wi no so ya de na wi na ka sampo. Omo ni ka ipo se de be no kra no ko fa ta se bobota. Afi no mo ba be dia tum de na se aboda fo be do so o ma yi mo. Nti ye pa cho we de ye so mo a sa mo sha no mo ya hu bibi na ye dituma ni ye so mo. Yeah, that's it. All right. Enya de ye tumo do no class say penana you empire say you levi. And you know if you don't be jantum. Hi, good morning. Good morning. Medo, pacho within baby are frame me free. But I'm Godfred because I feel for me pacho yo. Godfred what aroma pacho yentio. Yo ofa nja kese nkoma. Nja so kese nkoma radio man. Nja kese nkoma no. Ofa na me ko so me yewe se ofa abibia no ko so ntio. Nja kese nkoma pa me ko so mbon kai se Koowaa platform no so that's that year juma. Koowaa platform 0244 0240 714180. Ofa abibia am ko so ntio pa ntio. Ntio pa ofa se Ghana pa ifo no mo dibre bi e wo Ghana because onye juma pa wo boma o my Ghana e se onye dibre pa ofa at least e se onye dibre bi e wo nyanta se ma wo ka bi de bia ofa mi tie wo futu e bi de bia mi tie wo futu ansa na me sori akwaduma because the omo ye wo o my mu na e tanye pa ofa the omo ye no o my mu no e tanye di ofa koso abo mo ti sa se ko ti mu mo beja so mo nya ida anya na koso abo mo ti sa me da se na ko so me ka se ko platform se ye jo 714188 to be the other person. Okay, yeah, that's it. Hello. The line check or
Hello. Okay. Okay, last call abaya. Last call amadia. Obi was so. Hello, good morning. Good morning. Medo, Pacho, dini baby are frame me free. Because a friend is saying, yeah, me. It's a someone chum. Yeah, yes. But the Hano, yeah, Juma Kora, Konomina, and yes, yeah, dear. But Unifika. But Ojina baby, and I'm saying it's okay. You say, we, it afford ya. Great. Okay, for ya. Great. We say, no more. Okay, Cavoyanum. How ya Pasha? If you are not clear with okay, Pia Pashiaba. Pia Yanni. We, a yanni. Moment here. You bear the with Kitty Goose. That's your own number. Open the money. Yes, you can afford. I'm a movie. Afford ya. Hear me. Your mouth. All I know breaking now. I think that if I can get it clear, the officer can say we yes afford ya. Like seriously. Last one we can see. Okay. Obijana. Hello. Hello. Hi. Good morning. Morning, Sarah. Odo, Pacho dini baby are frame me free. What's the friend me answer to Me Pacho you. Pacho yentio. I'm a cousin about we better be every high thing. We live in the team. To come a kind, she not your boy. What shall I catch you? The Mr. Can she really another part. Also, so Ghana. Now, more you really there. Before the team do that come yet in the young for 4 hours and try. You need to yesterday in the wall. The kind last month. Papa bi o born din bi o se rasta mo ke jana so kumu da papa no ono so be TV station kase a waji bin sa ka de waji wi no mo mo twa beti na waji wi de ma we ya de power o de waka aba ni area bi am tia what we do for me we dey what dem we see na what dem do because of the blue no what take ko bi twa man for bahad you know ka say what take do na Dominica no we will be to Nancy because of you need the name cocaine and the man I want you. What you want you to one young green people over the Bible. What did you do over to see the no one now? That was no code. I don't know code of Daniel. How about you code of Daniel? If you never be the peace at the camera, you will be all done and you can shine again. I didn't do you then I was saying you. Yes, so yeah, CP there if Frey and the Mukum from what from Papa is Mamma Monyamni Jabe, K. Bever, and the fat call the Bishop. Yasamu. Diana, some panny, I can't say. We be glad I want you to buy into minim say, Okogelo, but to be a deal, sir. You did to me, but you wouldn't be new. I want to say, Mamma mia. I can say, Radin Shasa, when you will be a drink. And I used to soon say, and Kedi Binya, a catch from some mere nintu, and on a bebo brabo, Nama baby Palma or Kratana. Ko we couldn't pay any more now, which you be saying, Nanya will be Diana, but who is a one no matter pa. And there are more moon auntie I see it, no mutimuna more mutu a bebo my brabo dachi. And then the more yet, a china, a be a bayamre. To no say I knew say yammer, near kind of friendly panning ye. Your munyabotre and no train more when a dancer boa, ever done it at Yamomo, a brabo. Reverend Samuel entry. Reverend Samuel Radina Kupunshan, Mamma the simple sir. Now Radi Jenfi, yeah, Reverend Samuel Jenfi, Radina Kupunsha, yeah, no communicate to worship Luka or Papa or Senebra, Chama 1, Chama Namekanasem, so Chama Jinasua, or no so Oshe, but what then Karaba say, men can't just watch out, papa. The Radina Kupon in Samuel and then a bra.
afi wa papa Ebenezer da ko ya do so for chief papa enu papa to kra yeah enti papa ye beba mechi ano kwa so kura okay say o chai pa okay we fi yeah enti enya na ye mrefi okay enti ye na ye nko bibia be fine yeah we kwa chi ano bibia be fine na so for chief say chi ano kwa so so ona ya no yi ko wo mu papa dan ya he papa bishop metia na metia na mesre o pese papa chia no hada ka wom okay so no so aye na no ancham krank metia no nyame njiro mo ba adwuma sanso na Isaac Usbempa the doctor prophet is otiapo pa otiapo yes friend na shenim kran bibia be fine already me pese na o ye na yes pese me ma me pepe na pa o ye nipa abre pen ka bibi na ye biti no bato asesi ni dada mu a onko na nim na ne amanye fine emfa ma no sa ayiso wa chiawo Mr. Yabua papa wasi ye dan yan o de montombo mama na free na adwuma ehhehye and last year yeah banana so ba lucky tu ka na na oba ye dan yan ahwe bi ja Yabua ta am no otwi na wa ha na oba no se mi koja ne baby am ye du ya no se dan yan ko am se ya oko ndi awadi onhira wono nso adum bishop nso ya chia no week condos awadi nyankopon hia boss ma hene hwe ye ne awadi hia no yes ayade na awadi so hia last final person o hene yire masiasi edu ene ni kunu kuzo ene ona se me ya me na adimamba du bia so on the seas o dia award ko fie ne wo fa me ta na chi yes tie be ko me ta na chi amna se radio pa show ye ko chia brako kunso yes rodin sira no nya ne no ntre na asie no ma de o yi nyina so yi ni amen mama Monica me sorry am the auntie Diane number Omra na ba Kumasi kwaso be baso o so pa titiri na baso wa ma e be ha me enyum ne ye me de wo kan ye na ma me we me ada ne pa no sa ye me fe pa no voice nso no ye me fe ne structure no kra ne kume no ani wo hu na mpa o ka enyum na mpa enyum no fe pa me follow Ernest o gina so sanso ni kru tia bi o Ernest opoku de me am bra ma de nyina ti medina chanti ne nyum bia ni ho a sunsume yeah no omnebo yeah you so tia bi o ona machine nyina ye ne dia no all right here kwa beda mo nyina se mo amo pray beda mo se mo amo hwe beda mo se microphone ma fo ene love no abroso nyame onhira mo de hubi ameka ke begwanza abehachem bebo mpaya abehachem ne ejumane no ha yesa kpakpa mo ha ha o TV so moti behachem kpakpa me cha ma me kiti wo boas ma me yankopon nyu fra do mo kwa me da wasi bebre minim senia misi ada wasi onim papa ko jedu ne yebechia odifo na ye boa ne ada na ase yebechia ko me state and block party for ne adomo se abrebia no wono mo eta yechi na ye djumede ye de ebro me director ye ochilonzo sanso and executive producer for the show Ora Samda Cruz the CEO himself sanso and famous engineer Oma so ebo machidom Queen AJ Hipsy yes everybody say hey say I know where you me free me you free pacha me stories no me be na one was send I say wo bon homode e ban sana about 90 me hwe man sana de achen enti won so due to ajwa baby a wo bia yapon e bodon ko ahia me e Kumasi 104.1 na me fa Kumasi kwanse djumede no emfa emrel yewo ochina no pa ya crown